Situacija. Im Hotel. U hotelu. Einchecken im Hotel. Prijavljivanje u hotel. Im Hotel. U hotelu. Gibt es ein? Ima li jedan? Gibt es eine? Ima li jedna? In diesem Hotel. U ovom hotelu. Zimmerservice. Sobni servis. Einzelbett. Krevet za jednu osobu. Fernseher. Televizor. Doppelbett. Bračni ili krevet za dve osobe. Gang. Hodnik. Aufzug. Lift. Es gibt ein, eine. Ima jedan, jedna. Verkaufsautomat. Automat za prodaju. Breites Doppelbett. Široki bračni krevet. Duše. Tuš. Badevane. Kada. Vaš Becken. Lavabo. Rezeption. Prijem, recepcija. Verschiedene Unterkunftsarten. Različite vrste smeštaja. Übernachtung mit Frühstück. Noćenje sa doručkom. Ferienort. Odmaralište. Hotel. Hotel. Gasthaus. Gostionica. Hostel. Hostel. Campingplatz. Kamp. Nützliche Sätze für das Hotel. Korisne rečenice za hotel. Ich möchte einchecken. Želim da se prijavim. Wann ist der Check-out? Kada je odjava iz hotela? Ist das Frühstück inklusive? Da li je doručak uključen? Gibt es ein gutes Restaurant in der Nähe? Ima li u blizini dobar restoran? Könnten Sie mir bitte ein Taxi rufen? Možete li mi pozvati taksi? Molim vas. Haben Sie einen Stadtführer? Da li imate gradskog vodiča? Wörter, die man wissen sollte. Riječi koje bi trebalo da se znaju. Kabelfernseher. Kablovska televizija. Klimaanlage. Klima uređaj. Heizung. Grejanje. Seife. Sapun. Šampo.
šampon, Zahnbürste, četkica za zube, Schwimmbad, bazen, fitness studio, fitness studio, WLAN, bežični internet, Bergsicht, pogled na planine, Meerblick, pogled na more, Alles inkluziv, sve uključeno, Einchecken, prijava, Zimmernummer, broj sobe, Schlüssel, ključ, über Hotel beschweren, žaliti se na hotel, Das WLAN funktioniert nicht, bežični internet ne radi, Das Badewasser ist kalt, voda za kupanje je hladna, Es gibt keine Handtücher, nema peškira, Es ist zu laut, preglasno je,